Perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri izi mpera z'icyumweru yahaye imbabazi imfungwa zirenga 2,000 barimo umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire Umuhoza wari wakatiwe igifungo cy'imyaka 15 ahamijwe ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed na Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki basinye amasezerano y'amahoro ejo ku cyumweru. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yageze muri Nijeriya aho azaganira ku bibazo by'ubukungu n'iby'abimukira n'uburyo bwo kurwanya iterabwoba. Muri Afurika y'Epfo, ishuri ryisumbuye rya Powerano riri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu ryamurikiwe hakoreshejwe uburyo butangiza ibidukikije buzaha ingufu ibikoresho bikenera amashanyarazi mu ishuri. Naho muri Nijeriya, umunya-Cote d'Ivoire Abdoul Kader Kone niwe watsinze shampiyona yo gukoresha ubugeni ku mupira w'amaguru.